По традиции, хажан хакастерінің концерт болшы, мегеденер бұрғы тартымызға. Ағайяна тартыға жоқтыван. А ол тартымызға мұсары, не опишите, пожалуйста. Кемін-то сақ.
сәді көріңі бүйімсінің қады. Біздің бүйолан әйі концерт дейміз. Біз 5 жылының алында бастарыңызына сцена засқыз. Адан әрі біздің күчей юбилей. Амбайы светі. И всем удачу, что ты называл, потому что... О, а я забыл на это. Кем, потому что удачу ще, олар почему стын концерт поставши перекличка. Атк саймағымын да ба? Би аймағымын да ба? Майындалар. Ташты аймағы бар ба? Асқан асай ұрықтызы, я. Праздник адамысыз будем сужаться. Кемдірлік бар ба мұнда? Охо, міне олар, я. Маткенчик бар ба? Маткенчик жиып аттың, я. Ушул мұнда ба? О, ушулдегілер барлар. Қызылдар мұнда ба? О, қызылдар міне олар. Ақбақ мұнда ба? Үш сұрым қадимеке олай концерт емес. Аңғанарымыз ақшын сұрамыз ағы. Москва мұнда ба? Москва келген? Хакасы, братья, табан-шоу. Братья, я вас поздравляю с юбилеем. И суперские парни, вам здоровья, счастья, любви и мирного неба над головой. И всем зрителям спасибо вам. Табан-шоу с юбилеем. Anda da çalmak sırayla sizin ağırlıklarınızı basarlık olursunuz. Moskviç mi uçurtuşu? Moskva'dan mı da bozam sürgürüşemse biz basapacağız. Aynı zamana! Хакасский мудрость, если шашлык собрались чисто табаном, ошибкой замер. Каскар, айтасың? Амоқ дейін. Истек сені талмалысың. Алды прайм алды уже икен жүрей чабана. Кем ана чуртші? Мес бейінлер. Уже девушка. Истек сен көргізің мі? Андай қызын алмал. Вообще капец. Прайм малина ардычу. Ну нормально, мужик-то ходу, табанырдың ходу собрались отдохнуть, а он начинает. Юргиместі мужик бұл нам подкапушник. Вообще подкапушник. Ну мало bunu. Истек он же iPhone 15 албалдың. Ага, кредитке, прикинь, албы бас. Çalgız trusuz talız basıyorsun yastıra. iPhone açıyorsun yemeğe şarabla. Сюда келеді. Да вообще мужик алды. Sama bana çok ana verir. Çok kısa zaman. Tamam. Семинар жолсыз. Бар, шағырда. Çok. Посвети мне на что-то машину. Я всего надеюсь, еще на гифтерзим. Уважаю. Скажем от вас, Это бас. Витя Талов. iPhone 15 тысяч. Он даст пан Китайдан албал. Я? Ну, кредит. Вот подкаблучник. Aldım. Bir неделю скончу бары уже айфон алдың. Да, совсем. Ты вообще квартиры потерял. Вообще. Андрюша! Пысанды. Конечно, айфон вообще.
16 бергізім. Ол кектрайский. Қайдақында сәлек, бұл гора ходят отчая. Чапара? Миска да не все, қайдақсына миска, чачак миска, ба? Қуатты озырағы тек бар. Апу, чах, чыды қайда тапчы? Қайде? Незабудка. А біздің өмі чаққа көрі келіп отырсың. Бараң? Андрей, мында бұға сілік хайы, мында суық, мында балықтар шүші шақырым. Адың жы, бараң анда ерлер қадашы. Мен сенім хочу романтик кетіп зәгі. Те романтик. Титаниктағы чыды мен біде хайы үстінде тұрырсың. Хайымында жоқ олсы. Хайымын табалым. Так, кинь, пожалуйста, хайы. Сен же подкапустик немесің, сен ергізізім. Можно сенің тұрыптарым? Ох, тап келем. Мына, қайдығыда. Қайдың ақ кеттің? Анда тұрып жатыр қайдығыда. Тұр. Қолым бер, пожалуйста. Шақырын, ақырын. Андрей, мен ұшқышам. I'm flying. Неме? Мен ұшқышам, шыма берескейдім. Сен сұрайым сапчы. Қайди? Ұшқышам. Сапчы сұрайым. Чапараң ба? Анда шашлык, машлык. Андрей, чок теперь, пожалуйста, ну-ка будто куня адылчы. Мында Шымың абақайым үш версия. Үш версия. Бастағы версия золдығы күн тағычы. Хайди символично. Әкінші версиясы тидірді қажынды дегенді қостыры, пұтақты олны қыз күн өскінір. Ревновать? Ревновать болды. Хайди романтично. Чепар үзінші версиясы, Хайди үзінші Анда олның табын, олның табын емес, қыстың табын, ерді кел, янын біде. Андрюха, ну сен чё, капец? Ходи по шезам, ты пиво сопчил, суп, рантапрахти. Амок келем, любимыш. Ахманский. Ахманский, я. Чемара бахаем, анду соп-соп, ады чылып барарса. Мен барачым, мен шпарай. Ахрин, чё барам? Пиво зарычала без. Мен хабаргам пиво, бактериялардың сүтілгі. Чаны без. Андықты қалас бактерияның немесі ол? Хатибе. Ол сен қатып догадывайсың. Чё барам? Жоқ, біздің семьядандық емес біз. Біздің семья трезвый болар. Қайда трезвый? Так отпускам на восточек, қайда трезвый боласың? Романтика, Андрей. Ну, пиво тост порядок, шашлык уже темный. Ты Чё барам, сен пиндозы бәрі сақста барды болсың. Қой шашлыға чё боласың? Шашлык? Сегі, қойлы жалқы немес чегі? Анау немен ол бір күшті азыр қойымды азырып жүр. А біз контактный зоопарк едімсіміз. Қыздар тұттыр, орда айшпырсылар ашты лақтыр. Сен бозы кечен бір қойға капшоны азағын жалғызан жымсыз ғанып қайтып ол барды. Мен айыпчым, ол бешілір. Бешілі. Қақсы барым, бір ес. Андрюга, маған голый чүкшөрігі. Каскаранды слабляй. Пора, добрый. Последний раз, что на показ! Парбе. Сен же ергізі подкапустик емесің. Анның же, Детство прочитай ойнапчы. оның бұл трагедия жөпсті. Табанырды арасында. Бинокль мында вид қайдақсы деген. Немен? Где-то медуза чуть-чуть спали. Қайда медуза? А чух черепаха. Қайда черепаха? Кто не черепаху берет? Ол Каскар, американский поплавок кетпақшы. Ана хади танып алды. Андрюга, пиво тост Нам неме? шашлык тоже. Коньяк бар. Сок. Сүйречі. Беде ұрсы. Андрюга. Сен офлайн қачан дос бар ол? Парбе, Андрей, шо? Сені қасыға керек конь, яктор. Сен мұнда қайда бұтаға
Операция болған қайта алыс бардым бұрай. Тескерді. Мен романтика. Романтика. Мен саған Андрюха! Алысты тоқшы? кем тоқшы? Биш қалдықтың кісілер? Қайдылардан мұқ. Бар. Амақ келем соғын қар. Мен сені ұтыр балым. Әнді олар үзелі қайды болса сені салар. Қайдың сені қамын мұсал. Андрюша, сен что, не мужик, что ли? Парпол спир. Романтикасы? Ну, все же, юрбизизм семья, нам защищать Бог должен. Докажи, что сен как юрбизизм. Қайдышқа. Андрей, амақ мен бинокль mun юрбизизм. Кем анда? Че көріп жүстік? Бар, Андрей, поспир, анда дырыштыр. Тоқта, кет бері. Пістіңдер бұқтар. Пістіңдер ме? Романтикада болмасын. А оларда ма? Бар, анда олар розовый футболкалар. Наверное, понимаете, такие 3-2 раста. Вот что пожалуйста. 3-2 растыр ма? Амақ оларды? Хатыр, бар. Кеме? Олардан пазлық культуристы, что ли, пазлық? Культуристер ма? Да. Культуристер мен біде... Тыңдақ қабақлабейсің ғой? Марат Юрьевич, культура России пазлық. Андрей, бар. Неме басоқ? Біздегі оларды соқ бердіңдер. Ох, молодец. Олардың анда құстары, танысшылар. Я олар барлық қыдыры құстары. Жүкті қыз. Разымдық фигуралық, бикини кесілдір. Менің андықта фигуры жоқ. Түк қыстышым, бірдақты. Амақ. Абақайым. Сындықшымын қайда Титаник тозылған. Жоқ. Анды прайзы пақ барғаным. Хакасияда гаишник оларға уға, особенно қажанол қазір гаишник. Ну ничего, и нам нас цветов что не видим. Инспектор Тургудак, захочет машину дешевле. А? Что, картон? Сейчас там сюжет полка. Biz şunun mağalında, mındık klas koydum. Haydi Sveta на ходу, минул разум. Света лган неделю келгім, ну пришлось алсалгану, ну что ты? Сервис, вот так. Ну, короче, мандах случай полпарганда, а мен вообще я самый честный гаишник. Милья, взятка, перде, албинзим. Ну, блядь, приходится долго. Ох, драбжах. Ох. Хош, ханах. Кем нагели? А мы засаду долго видим. Ну, не. Ерікстік болған анда. Айде, тойды ма? Я. Сен базар спите, заған үшінтегі. Сен же тоже спишь, молодец. Мені честно көмес ауысың. Ағырайын өжанда. Жоқ спишь, жоқ спишь. Күржем кет шо көмес алып салдым. Бізге
честный. Я честный, главный гаишник. Ну все, Серега, капец. Промолчу, дало штраф. Фотография магазина. Надо ходить. Шуба. Тук. Изонер. Попска звонят. Антон, водитель. Я худой обжас. На марку повторю. Мотором там. Ясно. Кредит как Потом что-то. комплектация запускает. Инспектор Кугузак. Флорен фара того меньше. Да фара чем того меньше. Права, документы. Ходите, там напчараны. Ты что, вы надо, говорят, там инсульт после отходил. Полсар, слыши, полицейский. На не могли не думать. Искусственное дыхание хотя бы. А вот она, Өлбірісі виноват болысы, как телефон ұсырым зелі. Инспектор Трубузаков, ол спеші кізіге. Я... Оқсана родечева, бедня, Білмен кіріндары. а мог прососется. Че. А, Тургузаков, спасибо. Все? Я, Нормально. Промдасты. Мен среднего Чарльз Паргана. Беда olmadı все. Я, ты пишешь, что надо сказать. Еще был. Я, не могу, посветных адамаган, что вообще пищу уже я искал. А сен жылға бірге аспадың, аны бұл сілік, менің апшарам, сиіп көрген ясыра. Ага, что? Я Светлого приветчик, ну, симпозом виноватся. А она где-то он симпозом виноват. Кем оно в класс рано? Шуба! Виктор! Я Виктор Гарндасов. Светаның балы бір, ол сегіз жазырығын прибежілісін аныңа. Ходи по лопар, Виктор, врачок. Без шастық, онда жоқ. Я, пойди шпазом, Қайта чалдың дағыр, сың балы жоғыл. Сенің жоғыланың бар. Кеттін. Я, кістанды. Қазаларды сұрпысымыз қайтында шағысы жылады. Ошқанақ. Бір жыл командировка жүргім. Андады. Рухарыңызыма тұластырсы қашы. О, Павловкин өлече. Инспектор Тургузаков, ваш документ. Sen beni tanımadın mı kızım? Да мне вообще документов давай. Bana kursan tanımadın mı? Seni şöyle minin tokanım aydaқты. Пешектің папасының оğul kızı mı? Çok ama ok çağın. Ты обожал. Мен сенсің бе? Сенің араға тасып тұрсың бе? Қайдан келіп болып бармадың а? Көрдік маникюр соқтың. А ведь я хочу бana тоғыз ханымыңар правильно маникюр. İçim, bilmem, энел кіріп алғам. Я. Ты обожал. А сен ескім, ведь сен неме хатымың жабылық шығыл я. Не понял. Ведь сега үтіске отышын берасқан. Госпошын жүрегі же. Мен шап сені пішім нақады. Я? А ну-ка мен приближим, а? Видим, Света, понимаете, всякая палата падайте. Тапан. Но видите, что сильно мало было бассейна, а где-то чапал тик-тик сказал. Световтами вообще армию служить болба. Мен это белый билет. Белый билет. Я? Чоқтан қалды, аллаға хотел. Да не хотел, он потом Сен что сақчасың? Алықларымның кайыды тоқчасың ба? Чоқ. Менің образованием 9 класс. Просто потому что кем честный был Аллах. Понимаю, еще, видите, сега чух теперь как женщина к женщине. Нема? Всем положил. Видите, я сега да чух тъпчем си пазата. Точно
родной харды снимесің деп, Витя. Сен ала штрафовать бұл тұр. Я, ол тен сен, понимаю, тупок там дорогинка бы нормально артучуктан. Не родинкам. Вот, а Витя ничего. Так получается Мицураспа? Промтаста. Пин багат күле. Барбарлин. Прям сейчас. Ходили классно, шпарун. Ипчinin şarkısın. Minin padalı жоғылба. Şana kaycası günleri, çiçeğimli kaynadı. Yazını karıştı. Ças. Gezdin karındız. Haydi Kırgızistan'ı biz alıyor. Келдік пен. Не могу хватать мимо, хочу подписаться, пожалуйста. Права қайдың? Хватит права, потому что хармды слышно. Чего? Тоқта. Келдік пен. Не могу хватать. Мен сенің хады шарқышын ба? Сочувствую. Тоқта, сен келдің, что мен цветный хады шарқышын. Анын палызы бар. И вообще, что после роднойдыз. Содан да жоқ ма? Қайда ол прайшоқтықшы, а? Ну, мен хатыма бір қатетемсір, хрсезірдейдің светтімін. Не ух, мақы бұлшы зарандар, мен анышын бармысың. Оқайдың сен ескізіңді, ә? Күздәкті білген болған. Ақша үйіске сүйге келгенді. Кстати, пиш соқой боласың. Тоқта, болын кес. Болын кес, сен. Кенің. Худый обожал. Мен саған одной қарымды снимысың ба? Амух мен сені үйдірдім. Мен сені амух пистолеттің артым. Açın pistoletin жоқ. Да холдың жоқса артым. Текила. Біз қайдеге біздің оловый күн емес, оловый концерт емес, біздің 5 жыл табашол толшы. Ана біздің арқыстар бізге сыйықтар демеп бергеді. Біз ол сыйықтарды босқа алғылығы не можем же. Біз хотим править зрителям навес оларға. Праздничать мы сразу предупреждаю. Но именно таланна қазір күн сыйықтымының бары залады. Чего, скарыңа? Самый честный розыгрыш. Вам не стало? Сразу $1 бар ба? О, не закрыл. Сық, уятыр. Адым қайды? Степа, пора. Сені самый ответственный дос. Аплодисменты Степана! Ам, кірлі кізім ғой? Мұның шарик старыңыз. Неге береді? Теңді ме? Қарық шағыл. Қарық шағылыңыз. Мен сені қолынан сұқ соғылды. Қорқы. Че, поехали! Он зигстрят! Он зигзряд бар осы мочайымды. Ой, қырындағылар, е? Кашчатка. Что, честно? Он зигстрят, он житинче место. Барманың место встал. Шо, ол анды пустой. Давай ряд еще раз скажешь. Еще раз. Ряд скажешься. Давай еще раз, музик снят фокус.
Давай. 11. rяды var mı? O. 11. rяд, 17. место. Çok mu? Var mı? Aferin, Mehmet sana. Çok mu? Var. Сыра. Қалай сыра? Hani, gülüm. Gülüm. Araya zamana. Наконец-то, да, Nasıl? Ya. Алексей неме ұтып алған біздің Біздің победитель ізіні ұтып алған біздің арғыстарымыздың массажный салонға сертификат шарым жас Сибирь ыздырды. Студия массажного салона расслабона селепший сертификат шарым жасқа ол Ағыбын города Кирова 101. Андеграфик работа, телефон и все. Алысымшы сыраны честь съемка посаден адам долына. Кірлендір. Что, шариктар меньше осталось? Только надо это стузам, что? Реактор бы шанс был. Все, так. Че, Степа, Ен, давай, нормально сразу. А то потом шлюбин уйнишься. 8. ряд. 8. ряд работать. Пар. Сразу второй. 19. орден. 8. ряд, 19 место. Честно, орындар ма айтпас? Сырағымет бәрі! Сергей идет. Студия массажного салона расслабона. Сыйлывший шарым жас удовольствие. Идет в облаче урнахши Ағыбын города Кирова 101. График работы, телефон и туда-сюда контакт. Все звонки по телефону. Çekilin. Честь, Степа, давай. Волдым и вместе спасешь. 4. ряд Кирилина. 4. ряд, 14 место. 7. ряд, 14 место. О! Идет алғыстаушым сұрды. Сертификат расслабона. Студия массажного салона города Бакан, Кирова 101. Идет шарым жасқа сертификат. Алғыстаушым. А еще студийная жол берем. Анды группа про контакты. Санды тоже ролик сордов. Прайс, кебандары поставлены киллер, прайс бесплатный массаж шейно-воротниковый. Ну, шашлык номер ничего даже, вот, короче, он вместе фотографирует. Все! Доставай! Он определен. Барбанов. Барышева. Второй шаг. Что, ответственный босс? Я ответственный. Türk'ün civarı. 16 rяд, 4 место. О! Кужев Салих Ханагар. Вот это никакой коррупции, просто чисто случайно погодом. Виноват, если что, Степа. Я. Сертификат. Ужин на двоих. На сумму 3000 рублей. Не рублей, а рублей.
шарабас, но ничего, первым сырка селим сейчас. Кильберга идет, можно как раз открытие должны Кильберга. Монды амбиди проект это картинка с Кильберга, но сона. А вот создан. Кильберга, сын концертерге. А он ставь астральное. А мы все подальше работаем. Раз, давай. Ага. Ага. 12-й ряд, 18 место. Что? Еще решай. Еще видишь, пошел за нами, да? 18 ряд, 13 место. Все по порядку, что ли? Школа выключится уже. 13 варвар. Все, давай еще. Больше 5 не вытаскивай. В 18 ряд. О, 7-й ряд нужен. Вместе с нами. поменяй. Я. 7-й ряд. 7-й ряд. Он жор. 18 место. Опа! Да, барды. Стың арқыстарыпстың. Фирменный футболка. Пакет сілерге ұр. Керек өпірір. Фирменный футболка. Табыр жолына. Ол футболканы ске и бергені үнетін сілерге үнетін. Білгені размер подбирали конкретно. Зов предков. Ске сілерге псың арқыстарып. Если предки премия распечатать надо футболка, кружка до Айленга, запомните, зов предков. Лучший печатная продукция на кассете. А он сам сейчас с вами. Анды. Ашры закончился. Все. Степа Варамер. Прайзы синим Гюрзинер. Кимге подарок шитпей запомнят себе. Улугдок ситtim, улуг ответственный. Аналары, по футболканы. Пусть сыйлышы сеге. И прайза жоқ дейсің. На большом концерте сцены кургал. А мне это доказательство было. Че, Валя, молодец. Амыс, арлы зритель, паршивс анығандар. Музыкальная пауза. Удурлана. Татьяна Балахчина, Сарынның, Сагайский плюс.
трендами, но мы с так редко выходим на сцену, что тренд уже устаревает. Я Минда участник. Где участница? Минда по-любому случайно. Олар хакырыз болшыздар. Сіздер понимаете, как мы хайда біз попали в музыку тоспорзы, хаймранмасына керек. Конечно, уже игра в кальмара. Кем последний халар управ приступ $1 миллион. Сен маленько недопонимаешь. Кем последний трек халар? Трек? Табанlar, hakem цивилизованное общество-то ақша үшін еді ойынды, а? Каскаров придется что дербес. Олар, мен не понимаю, что за бері притерлись-то. Мен ақша пришел зарабатывать, а после үйдірігі как-то нет желания. Видео, что ты? А давайте большинством проголосуем и понимаем. Ой, тоже пора. Бюшке задазам, хол кюдер резервразы, чеба? Раз, два, три, хол кюдер. И попались. Не зря писал табан шоу тоже написали. Минут табан нема, кредит, семья, игрока. Хайда кредит. Минут тоже кредит. Кредит-то? А минут вообще ипотека или шелга. Мені табанер полицейді үшін оғақты мандат купить захотите. А менің бранima бар. Мен просто ақша табуға керек. Мен уверен в себе, потому что такая мина ВДВ, спецназ, подготовка, понимаете? Сейчас я... Амином нема, армейский рукопашный бой. По старым местечкам прижалдалым. Нема, кидали дискотека сонда. КМС по вольной борьбе.
Ну, Ногата, Жемискинский район, хотя Аскта Хорватском. Мен сумалист. Монголияның Кахемский районының село Улангом. Ну так что там это тарнуна. Мен Чернигер. Главное слово лидер. Так что, братья, шансы мы в балага равны. Я, там это тарнуна, нормально бизнес, ничего кроме. Ладно, кем это поезд на Сандра, Бакирче, да? Может, хибридады? Не был, да? Почему ходил? Первый пошел. Одноклассник, мадам Джо, чикинчи класса, Ам шансов больше. Кто балаха? Так он мне письмо должен был. А прикинь, меня готовим письму. А был ваша семейка должен. Хренали! Олам труп, пинжем ты жёгу. Как скажешь, перекс, пожалуйста, минус. А как ты легендар пошел, Табандар, менің қайқылда проблема болсы да кестінде. Фильмді немеді сықылды, хычыпшы сімскіде жей. Хычып берейін ая. Қайты хычып жейіндесі. Сімс мурашка. Бейте, сіз же қолыңыз судыр спасы неме жоқ, а? Хычып бер ая. А менше пижем. Қайты хычып жейінді. Сыда шат оғам. Тоқтама құжын. Че давай. Истек! Русхун! Виделом кислее шаржымзамды. Оты çaldı. Он друзок. Я пулили в пастусері. Сэр крысалар, а? Вы Витина весны как за каменной стеной. Шоқ тобыда. Табанар. О, Менің бір тұрғымый класс. Қайты? Минифтен. Талғанның фотқының фотқының. Аның еще қойқыушты. Махазымсың. Түстің жачу оланы қатып барын. Русхун! Туйсты! мында да кто болмаса енді қылмады. Правдасты! Шемен так не могу! Сен қайда? Мен город түшкі мандық шыққасы да өзім. Лучше умру. Сволочь, накипучная! Витя, все же пошутил я. Семейный маған сейчас, конечно, не пошутил. А мы сильно налем маған причем. Все же Витя, хажиға стафлоркшысың. Давай сейчас победим. Витя, мен сені чуын памятник тұрғысылы Витя. Хорошо, это памятник. Балаларыма привет передайте. Так-то, игра в кальмары давно тренд емес. А уже босқа тренд. Ай, Мария! Витя! Нормально там? Все нормально? Черепаха! Черепаха!
понимаете, тағым мағар, что бірдезі көргенде көрчелер. Плиткам бақылым өз көрді. Етпейір, мастерді қыркен, жоғын сақшы мастерді қырып, ол зімін үзім. Жоқ, үйір емесін. Сенің тузың шетті, аң сені шарғы соңды, атсар, алай, райзар, үзіп зырлар. Түрішімше баршты мен. Жоқ, мегелерге шарабас мені қала деймді, кемештірсіз бен. Артып бір. Аны ангел-хранитель неге шоқты бірін, хайдар сені үзірға. Ангел-хранитель? Ол менің болғын мы? Да, конечно, полғанал. Амох, ол бері келер. Надеюсь, хафтан емес. Васик сильно? Можно мне газеты не выжёхну? Чего хочешь? А то мяу неудобно, мяу. Вася, семейный ангел-хранитель музыка. Ну, конечно. Хайдар пышты жегіргазы ол списчон что ж тайым. А мен сақшы мұға үрзеуілге жүр бұрс. Вот так. Мен сені хранит болғам, мен решать болым. Ат сарсын баразам, алай райзам. Так ты же грех, види грех шоу, мне хом иметь пем кажында. Ну, честный табын. Ага. Я. А мен сені всегда берегал, честный, нечестный, решаю мне. Ходи себе на берегал себе қарғыны болғызым. Сен мен зері разрешение жоқ сөзі мен болезнь көргім. Сықсым, квартирым ограбили. Сен мяу чиппысың. Ну-ка, Мен саған чайник үзіп түкпен болсам, сен больница бы не попал. Аның олар келіп, сенің чиппас барының масыға жақтың, о да замсың. Сен уже рай или аты болышсың. ну спасибо. Не за что. А? Бірі тебе түксілі қыз, ағыл болғым, сен ағын тұрмақ созың. Ол тиіс күн. Ю-ая. Ол хат сені алақтырдым. Аның иірі бар болған, мен аңыз ғарышым үскай болдым. Ал кем сені сүйіктер врачсың санач, бұлтықы сені ақтым сач. Ё, спасибо, Барсик. Да, пожалуйста. Барсик, а мен ажылы форель алдығым. Тасқын бақ келізім шоғыл. Анда қадесі мені қайран қалғызым. А вот андай я. Андай деймі? Ол барқыналы болған. Сен аны чүпскен болсам, шеберім врач арқылыш. А мен сені спас. Ю, писсілі верелгім. Спасибо, Барсик. Не за что. Так не же хомын мен пем же. Мені жарыбыз, ацыр бегі надо рай. А вот соқта бір маған. Чибіргі зипс майды, 2019 жылды немесе еткізім менің? Аны жоқты пенсам, сразу рай засымсың. Мен кешен не болған білмейжім, сен мұны сұрапсың. Так, мен сені... Бір сені 5 этаждан тастапсың. Арқыстарым оны мақсым, тірі қалыза қалайын, жоқ. Ну-ка не чабыл еткізім мен ая. Спасибо, мен андайды письмомы толғым. Çok ол емес ситуация. Еще жағында. Сені май айды, хоқыды қырықсым я. Египетский тут садық ешкім. Адым үшіні тарчызым. Тазымы, пожалуйста. Чиппес, аны үшін емес.
Мен емес. Прости, вырвалась. Сақ едім. Біз сені квадрокоптерға шапсырыз мощный балдосыз. И колобок дұрыс жүргіз. Я? Аны жынды. Так біз жуындауыз барсық, біз правильно. Анда да қыныр болған, я. Я. Ну ладно, мен ситуация. Барсик, прости, пожалуйста, сақ келдім. Убенчиктердің үшін тарчызы. Ну, шақсығы болғызын сен жас қызым. А сені Симс болуға келсе? Барсик, мен же сақ келгім. Сен же сақ келсің, мен атса спысым. Мен же вспомнил. Давай. Ну, сиди с первого раза вспомнил. Вообще. Мен же кайс. Ладно. А может, мен чоқты звізаваны? Сен не рай, не ап, жүрдетісі бабыз. Қада барым? И все. Барсик. Дай, Рохпер, сен же, если ангел-хранитель, ну ладно, не хопшишь. Ол сен алып? Ну мен алысым. Мен сені қателеймін. Я мықтым ладым үшін сен. Аз ақшадан оға, ақша жоқ. Съемный квартирада жүрсіз. Мен сені постоянно намекал, қайде ақша тоғынмын. Қайди? Птичек лапкаларын, компьютерді басырып, купи биткоины. А сен маған реклама сақ удалил. Ну, брат, это не считается. Ого! А телефонды, брат, и посылок негде трахнуги нацарапал экран, купи доллар по 30 салковой. Сен новый сказал, соқпен казанин. Ну, тұрдық жүзім. Ну, мне явный намек вербышим на конкретный. Пырғақтия, мен сені выигрышный лотерейный билет мусорканың тап келдім. Ахридім, сен новый едешь сказал, туалетный бумага жолды. Осыдан жоқ, түлек болады, мынаны еще шағын жасымды шын жатқан. Все, мен құдайға жоқ спасибо, бай. Чуть-чуть, пожалуйста, Барсик. Мен сені прям пушкөлідім көтем бубенчик. А, что было, я был заебим бедялдыры. Точно заебим бедялдыры. Ладно, пожалуйста. Куда получить песни на Андрея, живи, пожалуйста. Пусть еще и не Че, жақсы. А может, сені тренер біздер, анам не ма? Сізеге жоқты періп, қайди бай, пардон. Жоқ те. Чего ты ходи опять, брат? Нельзя обещу, хоть офшоры, надо деньги переводить. Я. Шонықтың плиткасы? А, Барсик, жоқ ты? Чего ты ходи опять, брат, Барсик? Мяу. Я распомнил просто. Сіздер сақ үшін болыңыздар.
Сағым өтісті, ерлерге чечен емі босқа елдерге кейсіше. Ведь амырғы қаттыр, біразы мастера магикура. База әдел шеттілер. Изадар, любители национальной кухни. Среди хода Константин Евлентеев. Верховский, если что. Biz Tun bayram günü bir aldın da oğlu mağara giydizirge sağır aldınız. Ayımak başka çürüstünün çiğ povarda çık in artık, in tatlı kim Tun bayramga tadır çoğuna stol salır. Ya o mağara adalçı, nyam nyam güres. Bunu basın sevdeyşi. Amdı, işte mağara ailesi İtalya, Китай, Турция и, конечно, Акасия. А вот Айзавса. Амды Тоситы, Удурлагар, Бастагавстың участникті. Италияның Аль Пачино, Берлускони. Я. Я. Хайди, чечен неме шезер, что-то перезер. Я прайбрахтарынан пул кемгер шук пицца едірдім пепероны. Білче, скөрче, чечен неме дегіп чатырия. Удурлағар екіншімістің участникті. Синзе Питер Ирханған повары. Син Амчи. Меня зовут Синамчи. Будь здоров. Чё? Меня зовут Минрадом Синамчи. Че. Могу приготовить что угодно и кого угодно. И кому угодно. Синцепиню делать. Я. Білчеп, искапс. Қайтыда жылда күшкінің неме дейді, прайчы үстін тұраға бектап салғазыр искапс. Я, ұдырлар, үзінде біздің участник. Татарларға тіліне төй, шон, Турция. Ұдырлар, най-позитивный. Дурак, Сулейман хан Hazretleri. Сізді? Мені артық бір тезі туғыры бұл етші. Не научи. Yok. Я салам алейкум. Обычно техническая перерокировка, а ну можно басқа поварда сейчас. Удурлар, Насре Күкче. Настильный повар. Че. Я без состанарный тузапшым. Анадан дар удурлар. Неме исчезер, чем-то перезер. Мен Нусрет Күкше. Я. Мен готовлю, как все, но бродяга как спижу. Бюргайда я. О, фусала. Я салам алейкум. Я. Sana kalması. Анды удурлар, ватта поязабалар, великий стектон, Тадаржирының, мощнейший, даже не повар, Анна Протестанович, Күдәс Хушаков. Свейна Гюрзе, Тадар Российская районная, скорее всего. Я? Че? Расширину. Отгрузка. Ням-ням Гюрес. Что он же? Чичем не ищет. Времени так к чему? Күшілерді көргім номында да басылған. Пойдет. Время сағындыз. Че, арқыстар, амды, тағыз балалар, жоқта бірәмі Аль Капоне, Берлускони. Хайде чичем не ечесің? Неме байыпперім, мен епперім сілерге спагетти болонеза, пицца макарезу. Анын номер деге. Чедер. Biz bu çiğiste külün zay sevgir de çıkıyoruz. Bakta cöme çoğun. Asırır, Sinamçı. Минамчи. Мен могу приготовить. Что найду, то приготовлю. Что найду, то приготовлю. Че, пırtıstık. Asırır şey, bilmem. Мен ең тадлы рахатлықым өзіңізім. Премьерлер шапсынарымыздың шезер, я. Аяқ осы далма. Olma. Далма
Ну, виноградный лист там, да. Ой, искажи. Люля кебабтың ағын қылығы керек. Ну ладно. Люля кебабты қанша тайнабы толдырыз насқынша. Читер, неме жоқ деп еді. Шей қарындас, сен бірейін сағындың? Бірейін мәлісің? Туз Перовская возраба. Кімді зәрді? Бір минута. Берлусконина. Италияның бастап шығамыз. Ужин приготовил? Ламборгини. О, машина ба? Нет, салат называется Ламборгини. Приготовил из мяса быка. Анын салат сделал, альпочине. Анын пицца пепперони, Берлускони, Брайтанды. Обычный Цезарь же. Креативно все, проходим дальше. Китай, не могу сказать. И научи приготовить самые лучшие блюда. Утка по-пекински. Такого ты дурак там салазин. Это собака по-конконски. Бит так понял, с этим... Фирменное блюдо. Ты тут же умеешь по-ухански. Юрку дай, закрой она. Хайдук сырны, полгода блюда с этим городом надо был подшатрия. Я почти, кроме собаки. Собаки именно добавили конина и получились по-конконски. Все, туптатого, хайдук извращенец-то, я. Чё, дурак. Но менің люля кебаб келіспен купата келісті. Че, на списке бізде колбасы дейді. Че, қарымды үстіңгі зағымалды. Паримся. Праздник это креативный. Ну, неме? Чемина у меня национальные блюда. Чарба игры по-ухански. А китайский это ну, Хоть пулвам. А ну? Пахше греха достаточно. Ну, все не возвращайся. А ну же, ой, где это блюдо? Талган попердели. Смотри, ну ходите, попердели. Вид макарон. Вид талган с кахмом раскатал. Так. И Макароны выпишешь? попердели. Креативно. Чадыға тағы бұғайдың неметір болдың жилет шумының. Бу, самое главное блюдо. Хан блюдо. А дальше подхузи. Я говорю, слава, подхузи, да? Подхузи. Подхузи! Ну, алгиме. Подхузи. Смузи. Ходите. А что за проект подхузи? Hanım. Термин титр я слышал. Hanım. Да, мне кажется, что это правильно. Подхузишься. Чем? Креативность всем такая упала. Ну, все извращенец, конечно. Тут байрамда. Çalmak stolunda. Bazok plov çiğirimiz. Karabasada kurarız. После этого Майхтар Баска ты понагара артиста да хлебас. Первый раз ты не артист не пам, не вы. Ты нам молчишь чекмес. Не мы пустым же республика да улу проблема разрез уже.
А на сцене танцевальный коллектив Хары Тадыр. Просто новенький Сали Чархара. Удурлана! Танцевальный батл!
Увы, совпадение случайно. Ежемер. Стамифильда пусть хабарляет. Интриги, расследования, выборы. И мен ведущий Андрей Аллахов. Фильмка программада Эльматордың Шариктың алашысы Нюша Шурыгина. Настоящее имя Тезасусхай. Лизен, Андрей, Лизен, атын зрителер. Отырыңа. Ақтының фруктша. Кем Нюшаның палызының папазы? Ой, ну и вообще не такая. Шоқты перегер. Ходи, край, нема болған. Ой, помню. Юбилей смешариктерді праздновать пулғас. Чимірді чулқақника. Аның анда пузина қараға алыс. Вообще мен не пью. Мында күмес пузина. Аның сосқалок синағам. Ну, природа менің такая. А кем сырырдың палардың папазы пулы? Ой, честно скажу, даже не помню. Но мне не такая. Помню. Не попомните. Этот, как его, черный ловелас. А кем олғандық черный ловелас піспай боламыз? Аның андары. Хық Шекспира, Нюшаның ең чағының арғызы Барашты. Нюша, мен сана кедейлес басалығым. Шем, Бараш ғығыр, неманды пасал қызым. Чүрем, саға сыйлам, чесин бербезім. Чахаяқ сыйлам, эдек бербезім. Балаңды алып алам, арса берерсің. Ой, ваши аплодисменты! Тосок набивающий стих посолным Бараш. Значит, полпашем? Сары. Палының папасы. О, Чох, мен по жизни френд-зонадасың. Судьба. Андырды кем бұл черный ловелас? Нюша, кемнің сыры ең шағын запомнили? Корпоративті. ну, честно сказать, помню Копатыш. Копатыш помню. Копатыш? Копатыш. Итак, встречайте! Копатыш! Изанар, зритель, Изанар, укуси мені чласан. Таки, пұрвандастығыр, неме бол барды, кем меға қоқтаншы, бірдепіш бұл бенжім. Біз так-то нема. Бараш, Копатыш, сильмында мамайсы. Бензин поезлы. Тоқта, Копатыш, ветру. Вообще-то виден лапылыр. Копатыш, ты просто сильно запомнила. Симчонзом. Сен понимаешь, мен абы, сен сосқа. Сен... Хоть батагаяк фроды, мен тігі ландрастыға құтчам вообще-то. Не моем вкусе сен. Значит, Копатыч, вы признаете, что Нюшина ходы полгода? Полгода? Я? Чемин ол корпоративті хренім йодырғым, ағрен пивіз йодырғым, базы неме болман. Тоқта, неме? Неме? Ол бүгін я. Пингвинерс, северді вақты тұрайдан келген.
Ақша толтырақ деген. А без праздник с Нюша ақша апат кейде. Что ты врешь? Что ты врешь? Тоқтар. Итак, Хықшап мені студияда вахтовик-то пинді. Вас издаст! Они нам удовольча! О, Андрей! А мы напоминаем зрителям. Копатыш! Вечеринка сонда Нюша балахадыша, а кемнің бала пейбинже. Мини такая! Я такая. Ну что, пионер, пин. Ну, а полгода был корпоратив-то. Ну, минул вечеринка на Ховой помню. Помню, Нюшином тёлка сейчас. И штрипарстер. Нет, что сказать, а? Ну, Миша механик. Винтик, болтик. Труба засорённый муфтер. Поршень, андар-мандар, журши. Андар-мандар. Вреда хаехах пошанонит. Понятно. Сырельным да ни при чем. Мин вообще абсолютно ни при чем. В смысле ни при чем? Мини такая! Нюша, кемнесом еще запомнили корпоратив-то, ну? Вообще-то анда крош была. Крош, ну что ты же, Ничего правильно помнит, наверное. Я, Сахкызы, корпоративный шпион. А сразу ходоладушку и назад еще, я? Минам это сценарий-то так-то поздно. Я бабушку и нам засунул. А мы чазались. Итак, студия The Крош. All around spin. Итак, господин Крош, нема полгода корпоратив-то. Нюша! Ну, а ты правда только тебе сказал, что песином ладушки уйдамся? Анхатамили терпост пейте! Изан Кроша. Иван Копатыч! Сильно как ответишь, суд-то! Срыли брайху! Вот, перказом! Сильно газом. Минуточку, Копатыч, смешарик, лошарик. Минуту не бесим. Рога и копыта сюклеется. Крош. А нечего было на разыга подкаблучник бардаш! Так, Крош, тоқтагыр. Нема полгону корпоратив-то. Кемнен Нюша палы хадышы. А мини такая! Они правильно курган! Вот! И штрафаров хазар! Кем? Сына правильно! Брайся? Особенно Копатыч! Я, Вася Шамда, вот резвитель там схпан! Хайки битками. Син Копатыч! Медицины курган! Син я! Ткей уши на ходе! Морковка вот шхазар! Тоқтагыр. Сырыр көргөзер Копатычтың морковын. Мини такая! Айда морковка! Баклажан! Прошу слава, мин, училка, баклажан отспан. Син тихий! Ох, что мы будем отопсырчи? Медицина, надо защищать Сен суран боласың, кролик. Итак, Кен Нюшиның палызының пабызы болша. Вы специальный спектральный рентген ипскірс. А мол праздник болас. Кемінің палызы Нюшада. Итак, на экране... Полетели мы шагал. Он прощался подостхада. Значит, Нюша не такая. А вот и есть. Махат мудрость корпоратив-то. Тын испынет. Сосқа жіле, Нюша.
notlarda bizden konser to'sishadi. Ya, öpüşürler gelmeli üçün bizden arasında olur poz kınır bizge. Tuz parça pırsanın anda. Amo sana filme, be, üstü, Brazil'de, questa sana, balık be, ayo, gazetelin soğuyunca, kullanım yamadı bize, aşağıya çoğul, az şürekli tadında benim çoğul, Stasi seri aylandında çoğunun yeri muslumanda, sarsınız kriz, çiçüremiz az biliriz, İçeceğiz, Brazil'de, içeceğiz, çivalı, bastıracak, sağları çok damcalarlar, dağları şorış, para bezeler, finansıların olur çabuk, Brazil'de haydi sarsın, Мотивация!